брат, точно ұсталмаймыз ғой, иә? Сенші маған? Кайфанешь, брат? Мужики, руки поднял, урод. Кто вы такие? Что вам нужно? Атымды айтып қойдың ғой жаңағына. Бірақ Мұрат деп толық атыңды айтқан жоқпын ау? Кого-то ждете? Сделать так, чтобы он ушел. Не оған есіктеріңді құлтап алып, как будто үйлеріңе бандит кіріп кететіндей. Походу, біз басқа үйге кіріп кеттік. Өтеген деген кісінің үйі бұл емес па не? Аш есікті, әйтпесе полиция шақырам. Это Калима, жена нашего Кузбая. Что тебе надо от нас? Или конкретно от меня? Мы не грабить тебя пришли. Айт не үшін келгеніңді. Ради чего все это? Айтсын ба? Айтсын? Сядьте, говорю, успокойтесь. Хватит, а! Хорошо, скажу. Только все по порядку. Кто это может быть? А это уже не важно. Сходи, Вадик. Сходи, Вадик. Айтпаймын бұл.